نشوف ضمايش ميس كابيلي نشواري بغا تخدم ميس كابيلي الزوج لا ونفسني كتب على استاذ ميس كابيلي خاطر كونكور étoilé مفتوحة غير بارتيسيبي يبواس الوغ اساكي وصل وكنا تبينا بلي تقبل تقبل دو كولاب اما اللي طاقين اما اللي شبحانس اما اللي القاينس فين ما تروح لترونجي ماشي تينوا صحين تبدي مايس ايات كانت تموت القبايل كانت موالد صحيح qui nous sert de Miss Capelli, tout simplement parce que représenter la femme Zulflawan, qui j'ai participé au concours Miss Kabylie, tout simplement parce que j'ai toujours voulu participer au concours à Guinée. En plus, j'aimerais bien représenter la femme kabyle et la beauté kabyle et la Kabylie en général. Merci. وصلت لوقت بارتيسيبيت لميس كابيلي خاطر ما تقبايلين كاينين تقبايلين تعزيز وتقبايلين وصير هذاك الناس سكنا تطلق تقبايلين تفهم تغرى تشبع ساعه Azul Lawel, nous sommes participants des Miss Kabyle qui viennent présenter la femme kabyle au territoire national et international et présenter bien sûr la femme kabyle et sa beauté et sa culture. Merci pour طبي وين راودنا في فلايتنا خاطر موت نحفظ راه نكونيا موت نسلم داري نكونيا ايوا راه شفنا غير حدايلنا ونصرا جرايا ونقص نضينا انا ونعنابات alors c'est la dernière édition de Miss Kabylie. Miss Kabylie c'est la 12e édition créée depuis 2005. Alors j'espère que on a essayé d'être à la hauteur. يرنو نكونيا ديال l'événement نحملنا قبل الحباب نحملكم ماشي سي بور سا نكوني نحمل تيواشولين بدنا في تيواشولين داكيا تيدنا في داكي نكوني الفرحه باس باس دايوغ C'est le numéro 17. J'invite Kamal. Merci. Tinina. 15. Liam Smail. Liam. Avec un bouquet de fleurs aussi de M. Abaït Manguel, qui était là présent tout à l'heure. Alors, le suspense. Bon. Ouais, à votre avis, un petit devenir Miss Kabylie Miss Kabylie Miss Kabylie Miss Kabylie Miss Kabylie 2017 numéro 13.
اسماعيل لي فوتو